Bakit? May ka na. Aray natin na kon. Apo, aray ko. Apa yan lakay? Anyat kinkinwa mon. Abusta, kasta lang arod kilanga mo. Awan lang arod malanglanga mo. Nagpakusay ka pala ti kabalyo. Ado ba lang masasang bakit? Anya, nagpakusay no. Nagtutulungan na kita tiyanggi. Jack pulis na kabagi bakit? So nga, kastiti lang nga. Anya lakay, ti kahit mo sawen, nakiapa ka. Nakigulo ka kasta. Wan bakit? No, tila damit niya bagbagada ita. Ay na, lakay aya. No sika kumati danakem na. Sika kumati nagpasensya. Nagpasensya ko ng bakit no kastilo artikin mo akon. Paunay kan lakay. Di ka lang nagbain na nakiapa. Apay, napuutan na ka din na nakiapa aya. Pinaatidog mo kumati pasensyam lakay. Wala niya tin bagbagadakin ka. Anya aya ti imbagadakin ka. Ket no, ibagada bakit nga? Nagdakkel ka no ti panagbukbuksit ko. Ay na lakay. Day talangin tinakip apa amon. Kababain tapay ditoy. Nanipod di ubinga. Jakpay pulas nakiapa ditoy. Sa ita, madamag kitao nga nakiapa ka nga asawa. Di ka lang nabainin lakay. Nanipod di ubinga. Napenpenne kag ti pamagbaga. Sungain daklakkel ko. Pisa na pulos ang makiapa. Ores ang kabasi. Jakpay pulos na kisungbat lakay. Napuot mo ka din. Kit saan pay. Inawat mo kumalatan. Digitin bagbagada lakay. Tagpay sumet. Kasla batog-batog ta. Buksit mo. Kasla makutudkudan na. Buksit ti batog-batog lakay. Paunay gamitin bakit? As kami lamang irurumenen. Nuta kinadakil ni buksit. Pinasensya madunit pa ikitim bagbagada. Apay, anya dapay lakay, timbagbagada. Ket ni bagada pa namin bakit nga nakasawa ka no ti kasla impugso ti buhaya. Kada impugso ti bulkan. No kanok so kakit kasla kano armalite bakit? Ken kasla di pa kano kaya ti aso ta paglangaam. Ibagada pa bakit nga simunggo ka no? So nga, linitak mo na bakit nga tsak mo tinawunaan bakit? Anya lakay, isip ko nada. Ay, sana mabaling. At sa tagayang timbagbagada. Aguray ka man ta inag-alain ti buneng. Ngayon patawid pele di apok alakay. Ala, inakraunin idan. Awang makaigaw gawid kanyang ita. Uray sinuti agdep-dep pa. Awan ti makaigaw-gawid kanya. Ala saanan bakit? Saan ka mapapanin? Pagpasensya amlat ta idan. Awatim na ta di kita yung bagbagada. Kaya kasla dan samot kina pagpaiswan na. Anyat ako na. no.